Enti kaya honorable Appiah Stadium ana ede na da kwai so ekope ababawa bi akwakorwe no ewo hotel ana busia plan no ehyigu ye plans ni hyigu ye na media lady ne aba all canism na emu ana prophet fire Ojah Twene Jonas abe clash with Appiah Stadium na in fact Appiah Stadium no aba reply bi memo full story baby e free buy ye any baby abeduro any beef for ede babada Appiah Stadium any prophet fire Ojah entem aha Penyah block me da mesra say ni dim obe like video na da ba plus club button and click verification connect latest update na be cheda wa agenda ma me e wo comment section oba so a na chef for enya bi ahwe me kan phone nala money send app ena de amount o USA o UK open sense ka e de be fia na da for 6 promo code Penyah TV ever send ka e bre fi na o be chew a cool $20 for free o send this kana pa na eduru fie na emu ho na no ya sa ma $20 and afina anya fina ba be twen for days and send this kana could do o send ya next kana could do Ghana. Let's go to the story. Ebusako media this one. There's one lady bia your friend Ella Diaries. I say on idea or you say osa okay this some funny moment on the TikTok app osa Jimmy asebi Jimmy asebi na as o chia na no chia no who be some star be as I say no any way of content creation or do TikTok app this one I don't say or the making numbers for herself. Now say me no can say also ye ana honorable Appiah Stadium say ye wo one gentleman so Ghana on a friend Appiah Stadium. I don't know friend or born home na say Mahama ba say be or no or be Benska for or this ka for any nantie I say this will one this ka for and Ibrahim Mahama more say there we Ghana hype man obema hype say in fact obe hype see abe penny coins agile say what movement eso. Now Appiah Stadium yi ana according to lady a me no kana asem a your friend LA woba media no so e dey ensem e bae na o kire mu say oh na honorable Appiah Stadium ebe chate no ese oh oba me hu se wosa na wosa no eye me fe pa eye nice na me pesa me bua wo na utimi shine me bua na asa na wosa na utimi sakwa akiri enya dini said ye dance god lloyd mo enya dini said ye wo mu na enya dini wo mu sa na enya dini no me pesa me bua wo na wo so nya din sa etinka unye busy a enka hia me ene ne o man location ene go hia ewo restaurant to be according to story lady in Erba TikTok app nes me pese me ma video no better nti me bono tofia e de ama e dey nkyerem say ono edi kai ewo eho no mo baby Appiah Stadium e kire no ono edi kai ewo ho nti no Appiah Stadium eti free ni camera obanyina na lady no aso camera or video Appiah Stadium the movement to the place em o be duru ho no no enkoma na oni Appiah Stadium edi nyina no it was in the video it was captured in the video ama in the course of that crown no Appiah Stadium eye call bi e ka say obi mfre $20,000 embre no je say Appiah Stadium ye bia say de lady ra ko hia ogoro wa ko hia the destiny helper je say bibia ofro ko ne say bibia ayasuje bibia ayeye ema say enkomo ne ko ya ko si say Appiah Stadium e ka che lady say oh oni na chi ene ne nko na apartment je say hotel na wa ko jino ko buki apartment enti lady ne eni na chi ene ne nko na apartment lady say Appiah Stadium there you here this out oh there be oh friend me say can you me share what restaurant ha no mo business and ye di be share ha no mo oh na friend me say me share wa ha na fe be share ha no mo a den na fe ye nko wura den mo na be pay di wo ma Appiah Stadium money be ya betri one I say am I because of that lady no any Appiah Stadium omuntem am I just from there no na Appiah Stadium ebe eko get di DM according to story lady be kreti no na Appiah Stadium edidi na term ke Canada kire no say ase wa man le kwan ama na nkɔwe no ase aya Appiah Stadium ya ema na Appiah Stadium ebo na adwen kire ama lady no edin same way eba media no so ayese na odi egu Appiah Stadium animu ase enam so Appiah Stadium ehu ye no se da bi say watimi pa afa phone a video me without my knowledge any without my consent what's up posting ewo internet so edegu anu ase there any this is defamation of character it will make child damage me din kan ma condition say bra be patch say wa ma patch answer direct videos na why na me see you and Appiah Stadium card answer again in a video and a lady no actually public apology and we chat to the phone so e be post e wa TikTok and wachi and Appiah Stadium say there be video na we post ya na wa ntwele wa na be gina ho na wo kasa wo share opinion etimesira wa sabe record the video a chaw pa na wa twele no me bonye so mi nsom etibe twele be gina camera mu na wan kasa record ho a wo pa ma chew ene ba me bo atom yem ya sa de a
make sure damage am ade achi yakran Appiah Stadium drop video be on the page ana okra some say a lawsuit you say a okra document we claim say a lawsuit is lead na be patch we be sued I say Emma no lady no e kra be patch obey video e patch no ka say e anger e the man yes adekode no. I was provoked into anger by the circumstances which led me to this point. At the time, I had no knowledge of Mr. Appiah Stadium. I hereby offer my unreserved and unconditional apology for any injury caused to the reputation of Mr. Appiah Stadium or any other person. I refrain from making any further publication regarding to this incident. Thank you. So video no ebe post inside share story no on the TikTok app no anger and cause that Emma in the course of that me who say Polino multimedia any lady be so ekoye TikTok live Emma lady be kire mu say ade Appiah Stadium wetaye na Appiah Stadium kwa di bi edi ni pen che say ofro say brana wa ma na odidi watem ke kana dwen kire say ade Appiah Stadium no ode mahama no no mu nam no ode omudi ni ma no ode hwe ma no low key Emma nsem we ebe edeja on the internet obi kan na eno ana prophet for you just say I say wa hwe Appiah Stadium din ade Appiah Stadium ye Ghana hanam enye de odi di ma ni bi no enye fine just say wotimi ka kire ma ni bi say ono kra na ye Ghana vice president so that we Penyah e ma ni bi e de awe just say Appiah Stadium e na ni apon ho safo hene because one mahama ni Ibrahim mahama mo ene na munti no wotimi ko si otumfo ni twa pictures nti no what the those ni videos ni the pictures na odi champagne for no what they convince ma ni bi de hwiwo mu free hotel Appiah Stadium di omampani din etwitwa ntro Ghana for moyi money free ho na mudi gen atem Appiah Stadium di omampani John Dramani Mahama din twa ntro dada ma so ye president edu baby or so a vice president edu baby or so a president ba moyi money mudi gen atem because onye mobusuani Appiah Stadium se girl na saye ne fenti opeso oboa no mumisa Appiah Stadium say dance god money afro ni ta money o mom account wo hu wo girl na sabe na wo sa wo social media no so kire se na saye Appiah Stadium fa anti a wo friends o opeso oboa no hotel na oba ye na wo begina wo no bua nipa no wo why na ada na so woni wachi na onko wo room wo according to girl ni video mudi gen atem madwen ko nti wo mra dem wo no mesa wo dem wo na Appiah Stadium ka se ne fa na se mwa na hotel no pese wo ba obi ani wo a wo invite chale Appiah Stadium se sika ba ni mobile money so no o de tire gen no onim se 2000 na se 2020 gen ni hwe onim Ghana sikam entrofo entromu ntro moja we na asi wo na mudi gen atem me problem ni wo mi problem ni Omampani John Dramani Mahama and Ibrahim Mahama. Baby I will be me mamo. Good evening, Ghana time, 7 p.m. na abon. Me church yam. Moni mo nyam ni baby e do need said ye motie no. Ensa samotena sema Appiah Stadium e di mudin e dada ma e di omoko hotel. Ye na ye oman ne ba na se Appiah Stadium wait me babontin be yes or your president or your vice president no their dada wo ba no the Nico hotel na ye na ti wa se ye nim saa e woni said de wo ye no itiamra senko bi na asem we si anya se nipa na efle wo ba bi na so ye o mampani anka ba this time ye de ensakoso nim Ghana fo hu ye no mu di abayo anatem min kwati a ebufu sem ne nkwasi asem ba kwa mete ense me kosi u gen awrade nyankopon mami fensi ya na eno ana sam komo we na anya Appiah Stadium ede etenra okopie mu e wo Royal TV so na ho no eno kudi dwane nsem na ne nsem kan mu no ene ne onso ede tu be ede mane prophet fire Ojah oso e sofu so me question blast and kombia amam no Worship by share black sheriff send touch my ya you be the other channel on kuna nimbio ma o kwaje yeah on but in person between say me nya time if the baby o question blast and come na amfa no I don't because of so say o trending o person me ne ye
sa banta no na me kan wa kan na ase afi na ba ndu lady a obi odi no hu betwu bia ze lady no me ne issue ba lady no ni followers mi nwamanum ya wa pushi nipa e fa camera si o so ye video mi nwamanum Appiah Stadium wura Yesu Kristo wa ye mi kese pa o nipa follow me no me nye sure say metime nya nipa me esa o Ghana am fa camera si o so mo follow ese me I tell you 1004 ha omohwe enti 14.1k enye easy o enti me mane ya me da wa ya o ka life so fan fam a se me nya ntimi ka paper enti ma me mpe na me da Ghana for a penny kuro mo social media mo ya dia ba 99 just including baby or lesbian or Canada the okontwa to na na akufu ado so bi say ko pena fo baby bi ni pa baby nu bi ni on fe no se wabro ni ni owura ya bo ni di ni pa be 3 ba e se be de sabo be say ni pe social media for camera as all responding to enya Appiah Stadium mo defend the credit the only say owura no opese de obaka yi me fa camera if say recently okoka football yi na the blaster de bi ma no sa e fa over the bar ba mi nya time sofo su be mpanom sofo sali for mo akon we fe say do Duncan Williams oh the toxic what Papa Duncan Williams agin kofi Messi prophet word of pambo mu akasifu we fa camera kama sama mama ntima meka na se me mabranti ya boni din ka se na ni papa kakra ka me yino kan word bi na pese me kotu kakra se word bi ba ko pe bi won se president mama ni Ibrahim mama Appiah Stadium di mudin fama opani ni nkuta tro konkunu me yiri medical pariri cho se ababata wo kwase ka me fa de che ko bojo me pa me yiri amafusu a chew odo me nye virgin ba me minimum pranche me fam pran me ko fa ba ko da so estate na se me ko fa ba ku ya o stadium cabbage ya me fam ba for wake up enti no bi e so fam pran me ngase me family chi ba minimum pranche ya be choose ana ni ba bebre wa ba apono so say o mo me ma obi ko mu die mu number no e mema ne ma no enima omanya no omo na ba bonti ye video kase enye purpose abrefe after all say po odon na be mi mu na me be ma na mi zibe pese mfa na menye sofo me nkosum bia ekire dwamammo osum bia bata ma bra bo wo ye boniyefo me ye nipa se me srep on fa eba kasa bedum ntira kasa fa ba udisi me sum doctor ba me sum bia doctor na drone ye nya pa plaza anya no eba ni na ba me sum bia etia adwamammo na o se Abrante na boni dis as well sofo no say president mama ni ewura Ibrahim mama ni so call obabi no so lawyer na the cousin of can say ignorance no oba no na Ibrahim mama family ni jo mama family no mi sa nko yusu enye de kwekwa o mi nko yusu afenyo ma kidi na enfa nko pe ba anka say president mama ni Ibrahim mama Appiah Stadium jo so obabi so lawyer se wa me hie ye lawyer papa opia no bia hwe no ame hie sewa amehe uretie onu mama fa telefon ahye me ne me yiri nkura se na me so ma me nkasa sewa amehe o ye so ba bia ko twese ma Ibrahim ma me yusu Ibrahim na ka bi e ya papa me yusu wedi de o mi se asa so kura politics amaya me wo dwama ma ne ni nu abusuamu no ye ni monya me ya sida ne se wa ba power na ma mfani di ankongo bo nkofo se be mu adwuma na o se de ko pe ma ka mo asofo no bi po soko asofo no bi mpo ya gen kwan ya yankopon adwuma ba na ya amana mu ni di eza nkofo wo se di Ibrahim amana di mama di eza ekope ba ba fa ko na wo di yankopon na ya nyina ya gya no ya nto abama na ya nyina ya dia no wo di ka kire kofo hye nkofo huru enkom hye huru bra sentimi hye wo so hye bra sa be hye wo so ntimi hye wo zan kofo gi o musika ono nyankopon di na de bokro no de zan na me de asa so position ya empo enye me close ya mpa na kami o me di me kra gina o ya juma ma president ma ni Ibrahim ama no na de me boja testament da man company mi bon da wuro
pause Ibrahim Amano, o Jericho, o to be engine or ban also a lawyer. So no go say Ibrahim Amano say, o Kiamika every month, me this Kakesie. It is after me Ibrahim Amadi, Kabikofa, who are second days for Madame Fu, and then Nick, Abiam Danso. And then the business may be a dinner, medical peba, opening. Who blood in Yankupa, who Yankun Shomano, Yansin Yamano, Yantoka Mano, Yan who did the Diatro Zay, Sabini Baby was all them who Bobo Kono Jomusika, whom Paul say, and no more yet, na coming from where D. Okay, me from where D and Yakasi. Very well. Me to all the enemies say, Yafam Mahama. Time us. Na coming men who na manya software with Jira. Software with Jira from me. Software with Yam. Now workers and I'm a social all the me be trendy. Very well. And the war who you ready say. Appiah Stadium di Ibrahim Amadi John Mama di Penyah. Open oba. Wow, we are nice there. Me first time o pese me do me for me nyabu. Me for me di ko bokro no. O de be your thank you very much. We are going to brother what is example for now. What young consumer. No be an man why compare man. We di ko pe ba efu so. Let us say Appiah Stadium. One we defend what get something why profit man ko na why boy Holland here blogger very say Carlos trouble Carlos when okay let's what I say yeah that was pa we are defending the club we be on heavy akọ Kwansima ana fa Ojah esa be reply Appiah Stadium no ya hwan Appiah Stadium no ya hwan Appiah Stadium no ya hwan wa Ghana ha me a victim. Me a victim. Appiah Stadium to be far from frame. With me frame bro 10 times. I'm telling you the truth. Now frame ya and yes me dinner time yes ma koka na asem bi o na sama ye ni bibi. With me yemi maame ne me papa. E di matem through WhatsApp recordings. Owia was say oya o mampani ba onim mpanifo ne atitiru ntimi o kamea enkosi aga onya me hwe mentimi nya ne hwe wonim atitiru mahama ba no aka ye papa John do amani mahama ba no wonim Ibrahim mahama no odi omudin ntimi po am ye sofo mpo no otimi di omudin fle me je me se me pa me ka no enkosi aga how much more the obeya hoho omo wabontin strangers Appiah Stadium wo ya wan obi o de da form ansa na wanya sika toduane adi eje so afa obi papa nan de asi ne boso de ne namu pabo atia no ansa na wadidi wo ya wan Appiah Stadium na mana mugu Ghana na Accra na mugugu social media so amujimi ne munsu anyansa ana again na mix opportunity my foot Appiah Stadium Appiah Mercy kran fa nya ne hwe Appiah football cry and fanya hwe na Appiah Stadium opportunity ben again na mix do you think say cran for man no omoye that cheap sa say dem muhunu no obi o think cran bia wo bo ne bla onye cheap because Accra is very expensive opportunity ben wa everybody nyankopon Appiah Stadium ya do ye even 10,000 Ghana cedis crowd so camera to some obi opportunity ben again I make it because of what $1,000 at war $1,000 who converted to Ghana schema 12,000 cedis and only opportunity na muno sikaba ni phone ni mobile money more they try again some amount say the again be fall and can for man omo nye cheap sa o so onya ni cheap girls or the dollars e kire wo ni we kire omo nye cheap girl no ella no baby e wo bi ya me man congratulations o baby enhia no Appiah Stadium kwasi ampani yo no ye wan who is Appiah Stadium mo jeje ne so na Appiah Stadium afre na Appiah Stadium o ye wan kwa jimi we on nam social media wo bule nkofo mese me ye victim wo mna bonten na me posting me ne charts onama bonten di wo mampani din edi panifo di nkofo atamo wi ose won srohwe wonimwe what me video ni fie ne cast Appiah Stadium me na me kam chiro video ni fie ne cast no dia sense me hwe
no ogina so di matem bra wa bo woni mpani we da na metumi aye no na mu gina ho di ella natem because onye cheap girl nti mu di natem samu mana mu social media ni na no samu nam obi bata obi kunu ho a na mu di natem so obi aka obi kun obi reject obi kun so a mu san di natem Appiah Stadium ye wali ni a wa wale shekawa oba ne reject obi kunu mu da so ye no mo ye moa Ghana for ma ni bi munhia nyansa na ella no menim baby o woni baby ote kamia metu ka akoma ne congratulations or your bemua e ma say bi na ehwe wom ella e mo obi an kan so make opportunity bi afi na we show opportunities me fire wo jametia wo ba say bi na me hwehwe oba na ne bie oba wontimi mfa sika na ada no oba wonye too cheap. You are a good woman. Anatie, aya de bia ella recording kwasiafo atrofo. Be ma bi o ye kwasia, be ma bi o wo yire. Na wo san kofa ne yire achi. Esan ede wo ebe twa nanum na obedi kwasiasem. Be ma otai twantro bia wo hia na recording no. For what now evidence because so one record you Ghana for be kasa wo boa. Appiah Stadium baba bonta be kasa wo twantro minim said the otie. Asiampani we mo jejeje so na Appiah Stadium oye wan Appiah Stadium so oye wan mo de mu hu obi fie ene ne ka ba akomienu miensa bi ya na mo boje ne so Appiah Stadium oye nya kofo sika na osresre wa bonten onnim nyansa nka bebia wasre sika kodu ai ketwase ba this time otwaso no ojai na odi ye investment odi bi hwe ne ma o ma benyi den na papa ye de hwe wa wodi dededa form na nkofo tieti aneboso na wodi jiji sika Asiampani me nkoti ase Appiah Stadium oya wan Charlie when obi amekasa asem na mfa me ho ma me mfa me ho nyim I don't want it that way if I'm home because me a victim Appiah Stadium to me the phones flame me eje me ye me papa ne me maame emra me nya ne boni bi ada ovia no odi opomampedi John Dramani Mahamadin ani panifo din abata ho se wono onim panifo me ye hwan me tumi nya le hwe obi ma tron kwase asem o me comment section ase ubehu no me am de besoa Appiah Stadium ye hwan e den no ye wo jimi wo social media mutimi nka nkere no and again wa make opportunity cheap girls munko pedjuma nye you call this opportunity despite mokula na e ma turn back to them e sikafo papa bi o mo sikakore ma dane o machi de ma wom who is Appiah Stadium our san ye o wale ni chale share comment section ni bi won kofu page in the we kofu bi ye na eya me ja Ghana ma tina monya nya HIV no because mu sikani bia ne mu obi a wo jimi o social media show ni ka ba ko bia mu hu ni so sikani obetumi aboa mo $1,000 I ready now kopon ma me chon kran ma ho asem enkrani ba ye fa $1,000 na ada no enkrani ba wo so mpe usika wonye ho ansedi onu be movie enkrani ba so pe usika you can't deceive and obi o think na ye dwuma with $1,000 okla wonye guy crashing Appiah Stadium wonye guy na mpanifo na ya nam odi mudin ye sa na man chale o de mabele ye fa o ya do ya bro ne ni nko bifo de we need time and if o ya nko bifo we need time a ene nko say o sa be reply say na wo appear say wo ye hwan who is Appiah Stadium wo ye de be ya wo ye hwan say fa o ja ebetutu bi e de man so hwe nsem na lady no elbro so and the threats here Appiah Stadium everybody na de eno Ojah Twene Jonas as abeshe no opinion on it and Appiah Stadium uchimi leadership by example. What did your mama do watch no obia nim said your mama na kire no say oh your mama face here now we yiri tifie your mama mama dollars now they watch obi disgrace my your mama na wo say na mamu no won na me che no tinya de say oh me nya self intimate me a watch da bi ukotena na wo bobo hama ni din say your mama the dollars say ya bre wo ho na mpanyampa dollar ni gutebo so abra yenye sika ma kuafo yenye sika ntua do tafo na wo disika na watch wo hotel a disgrace ma wa ban no jimi
kanda pa koye bi mu fi atembe no mamedi no enwan ndc fo mwa we on se mu ni mu jimi defender na me catch you say every na mu na no taxi siana taxi every 1 minute be aban bus na mu tv o nyina malam bi ani so every na mu na time square na mjina no atembe no mamedi no enwan ndc fo mwa we on se mu ni mu jimi defender na me catch you say every na mu na no taxi siana taxi every 1 minute be aban bus na mu tv o nyina malam bi ani so every na mu na time square na mjina no Appiah Stadium, Twene Jonas is more famous, more richer than you and your John Mahama and Ibrahim Mahama. And so min koro bi aba Pieto. And two koro nkwasi ya Pieto na nko ya. Mfa nya fe na muko westi ya taxpayers money akwatena court. Akwa jimi ho. Yemfa court nchi akronfo. There is no crime una akopetwa di na nko ye. Because a shower ni na di kan broker ansa. And onko ondi wa chinko bedroom yo so onko. Ntu rese ubetua kawe na unya twene ni dia ene e wasore adwane na hyawo ni si wasore adwane dia ene onu so begu ani mase what you say simple win-win situation wa ma hyawo ni na boka wa afroka aba wanya kapra hyawo ni onu oton 20 onu oba no e expectiska wonya wadanfo etwe na obeton enti wa ba ne de o expectiska wanya sika na amane dia and you begu any say normal and as simple as ABC and timamu nkwesti the first said your mama Jimmy Obama lawyer obey then because of check keno and just say mun cost scanning to Jimmy says can am ni come judge for di lawyer for di yanko free case no mu betimi ya stop nsuo na etwifa o man so no ne hu se mfaso aba maban no so nwan ni akoto aba ama mo better than say mo kwasi abetena ho say mo kwa akowia emfie ba akwa ka dwomama ono ma ade be china dwomama wayira na ma betena say me na mama obi akowia no because mo yes ade ta na be sie be ku atu dwomama ubetuma chira wadwene e de amame e wo comment section hi Penyah Media Accra.